Yo. Shit. Relax. Ah, kon sa na fe men. Nou ba bezen pis an pis. Yeah, mas fe dito ako lang. Avan. Kote m vini men, yo jwenn men fok. Oh. Partaje nou solisyon nek sa ou, pase nek sa ou men. Sa va chwe men fok. On fè kontrol sa moun bagay. Oh shit, heavy. E yo heavy sak gen la. Ye nek koze men, de la kazi men. Yeah. An ti moto m tap fe la men. Yeah. Yo denye fwa men, le nek yo pase men. Pake tan jwen nek yo men. Yo kon jan nek sa wapa. Yo a fe black an show men. Nek sa wapa jwe men. Yeah. Bon, koto e la men. Ki base m tap bezon men, base m gon midi m ap fe la men. Ye nou suppose fon midi men, base nek sa ou men. Kon jan nou jere nek yo men. Ye nou souti nan men yo wapa. Nek yo depi piye men. Yeah. O wap la. Shit. Ame kon sa ma fe men, gen mbal pon la riyan la men. Gen mbal fe 2-3 chek men, mbal bwase la riyan mwese de kan yon detonek, kaso kon yon fek mou visit. Gen ap besen 2-3 nek, men bwase nek sa wabate, kon jere yo men. Yeah. Ma body men? Ame a ba yon show nan men, ma fin fe kontrol sa la men, fin kon la riyan. So, yo, an ba de san men, di konen kousen nan pi ba? Yeah, se ba tineg, yeah, patcho. Sa tire cheve long nan? Yeah. Kon mse te danje de a pase mse men? Mse, mse te piye men, yon lage te pase men, mwen konen ke mse up to nevo, mwen ba biti ya. On le ba do la obtenu men, depi biti men, sa wou nan mwen vela men. Ici son pays marché droit, ici son pays marché droit. Comme je dis, c'est pas marché sur pied, c'est pas appelé 14. Exactly. Walk on your 13, tout c'est mauvais foot. Yeah, what you do, bro?
baz lan men. On gen ba apon sa yon biti yan men. Word. Yeah, pull up some kunya la. An be a. Alright. Sit di wala wapa. I got something too, bro. Oh, word. I got something too, you know what I mean? Who's that got fit to wapa? Ala ven. La boute zouke yon beze pou ele neg yo kon ya la paske map cheke lot neg yo la vit si neg yon fin pou m kidnape, map kidnape yo sam fin pou m chwe tou, map chwe men. That's it, but we're going to kaka to jam. Fè sa kon ya la. Hey, yo, Pacho! Yo! Come here, bruh! Ça fait, yo, ça va la vie. Ane kouze wapa. A ou kon ba m da pou iglo mwen. Yo, nèg yo te metem show wapa. Ha? Si ba mouvement nèg yo blow mou biti. Ye mwen pa jambon wapa. Si ba mouvement. Ami 2 semaines, nous connaissons bien ma tête ici. Même pas de problème, moi, là, moi, toujours. Je m'a pris numéro et petit. Yo, move pour comprendre petit. Ah, mais toujours fait même pas yo. Ah, comme ba monsieur, il est là dans comme yo. Ah, so when you bon women, n'importe quel problème juste comme un fond, You know, it was a bala. Hold on. Where you going? What's your name? Por que só o besoin konnen? I just want to get to know you. Eu tô zoando a Katia lá, just busy. Okay, no problem, say Jennifer. So, can I get your number? Can I give you your number? Boy, I could be a mother. That's perfect. My mother love him. This boy. Don't tell me you got. I ain't got curve, but like technically she did curve me down. Nigga, you got curve. Probably Nah, they don't nigga. know. Try to get through something. Big King. Alright, si monsieur comme bakon yo Gaspar gitan wala avec yo déjà me connaît pour ça non là, right? So les gens ba yo fait là. Parce que ba me fait pour show Yeah. Yo, kon petit ça man. Yeah, kon misye tou bo konnen ston. Alright. Ça qu'a fait là le fait. C'est kidnappé, tuer. Alhamdoulilah. Monsieur, on s'en est déjà. On va pas là pour oublier. Kita wè mwen m lave ba beje mwen. Yeah, c'est peut-être ça moi là parce que nous va dans caca mais. Et même si on pas carré pas. Et ce qu'on ça l'a fait, on va plaisir tous les garçons là pour son côté pour le garçon. Yeah. Alright. So, I'ma holla at you. Yo, dernière fois, papa m'a passé dans une zone de bon, mon petit, man.
c'est fort papa. On pas né de men. Son ti un gros men. Ou ka konn misye men. Oh, wap pale nan Stevenson nan ba? Yeah, bon connaîtsto yeah, misye. Oh, seul ba nèg yo pa inquiet san, nèg yo pa inquiet men. On nèg studio? Parce que vous prenez nèg yo ap déparler, so you gotta move by yourself san. Game family, game comment ça tient, on connaît pas même son chance. Yeah. That's so fun. Join to them and just hit my line, bro. Anything, just call my phone. Alright, say no more. Alright, bet. Shit, c'est ça, mais quand on est gars ici, man, il y a un mouvement silence, même ça, hein. Bon, là, on est gars jeune petit. Maintenant, on gagne, Yo, today the day, bro. Si monsieur me dit qu'on a là, je dis allez, je crois que je fais, comprendre. Si monsieur va bon connaître l'histoire là, là, on a des on a la action après. Monsieur, next time, viens à l'autre team, d'aller. Boss, va la même. On dit basket comme j'ai là. Où est-ce que je dis à meeting là, oh, meeting là, je dis à Mia. Yo, Pablo, koto e la? Ye de la kalom ye la, men.
E mi din yon jodi, an map ton nou ane ki yon. Ame an avan yon son nou. Yo, tak ou jam djou la men, sa OG Fleet, sa double M men, sa Anel la men, sa next one ma vire in Jersey la men. We got this shit on lock. Oye, next one ta pale yo. So pat nou la men, nou kote si gen nek yo la wap ba. Am fek sou pala mise la, mise nan ou. We really nek yo men, An ba mise. Si, on va la kay pou jan la, wè sa man jounan la. So la, yon soti la, wè pou kote nek yo rete, nek yo net, pas cheki yo la, sa va pe a ma vel. Dan men soti wè pou kote nek yo rete la. So batan men soti pou wè pou kote ya la, wè sa man jounan la, wè se men banan kakade kon a jam. Sa man jounan la, biti. komanse An kan. ba mise an kon men. Men se komanse servi tet nou nou. Gen nou men boye mise. Oye, wè di formasyon e. An gade. Chen bagajen mise nou. Babel la, an mwen li bak. Yon deja. Mwen ti mwa femi ding, vin nan, wap wisdom men la, wap fan rem. Yo, piti abon, piti abon. Yo, Yo piti wè, sou bese nek gwa la di konya la, wap in avek $40 million pa man konya la, epi mbap wap in mbot 10 tan pou in avek pok mwen mwen la. 10 tan. ki sa? Sou wap in avek pok mwen mwen konya la, 10 tan wap in avek pok mwen piti. Mwen epi mwen fin pale. Yo, what happened? Ket, yo, wak. Ok, so solve le fe. Yo, mise pou gem men, Men an ale men. an adem.